Alright, today ngifuna ukukhuluma ngokubaluleka kwelivi laNkulunkulu. Because ngicabanga ukuthi sinebantu today labaphila emhlabeni but banganandzaba nelivi laNkulunkulu. Especially thina ama-Christian. Ungabi i-Christian lenganalivi. Namuhla sinema-Christian langanalivi. Lo muntu i-Christian without livi laNkulunkulu. I-Christian without i-guidance ya Holy Spirit. And kuba i-challenge uma uyi-Christian lenganalwati. Unjengemuntu lobhubhako, unjengemuntu lophila eveni anganaNkulunkulu. Babala, muntu longanalivi kuyafana nokuthi akanaNkulunkulu. Muntu longanalivi angeke am-obey kuNkulunkulu. Angeke ay-recognize ne-presence yaNkulunkulu. Why? Because lo muntu akanalivi. Livi laNkulunkulu liniketa wena i-understanding ngaNkulunkulu. Liphindze linikete wena i-understanding nge-will yaNkulunkulu. So into lekufuna uyi-understand ukuthi ngaphandle kwelivi laNkulunkulu angeke simazi uNkulunkulu. Angeke sim-understand uNkulunkulu. And angeke sikhule siyoba ama-Christian la-stuckile. Maningi ma-Christian la-stuckile today. Ma-Christian lane-doubt even nange-salvation. Why? Because abanalivi. Uma unganalivi, u-lost. Uyi-Christian le-lost. That is why namuhla abantu baseveni abana-desire yokubecome ama-Christian. Because asiyanti even the-identity yethu as ma-Christian. So namuhla ngifuna u-understand something. Ngaphandle kwelivi laNkulunkulu angeke uyi-understand i-Christianity, angeke ukhone uku-operate in the spirit, angeke ukhone even nokuthandaza better. Angeke ukhone ukuthandaza better. Kwamele ube ne-understanding yalento le ukuyo. Angendi example. Uma ngisafika emsebentini la ngisebenta khona even today. Ngathi mangisafika because lengimuntu lomusha kulo msebenzi. Bangikhomba ukuthi lo msebenzi usetshenzwa njani. Banginika nema-instructions, nema-rules. Bangitshela ukuthi i-toilet itholakalapi, ikhishi litholakalapi, indzawo yokusebenta ikuphi, ngwaphi makhiyela kufuna ngiwasebenzise. Banginika yonke i-information. Baphinda bangifaka nase-training. Because bafuna ngibe muntu lonelwati ngalendo lengena kuyo. Namuhla sinema-Christian la just receive Kristu Jesu kwaphelela khona lapho. Lo muntu akati lutho ngensindiso. Lo muntu akati lutho ngekingdom yaNkulunkulu. Lo muntu akati lutho ngepresence yaNkulunkulu. Yet uthi usindisiwe. Uyi-experience njani into yaNkulunkulu unganalwati ngayo? Kunebantu labangadi ne-role ya Holy Spirit today. Why? Because labantu basindisiwe but abanandzaba ne-information. Labantu basindisiwe i-focus yabo ayikho etukwelivi laNkulunkulu. Ungamtshela ngema-spiritual gift, umtshele nge-prophecy, cedzini. Abanandzaba nelivi. But into lebalulekile ku-Christianity, livi. Ma-spiritual gifts abalulekile but ngeke abaluleke ngidlula livi. Mandla aNkulunkulu abalulekile Christianity but angeke abaluleke kudlula livi laNkulunkulu. Livi laNkulunkulu liyi-foundation futhi liyi-source la tonke izinto lethi utibonako today nalethi ungakhona ukutibona ngemehlo enyama. Yonke into ya-createwa ngelivi laNkulunkulu. Awudzingi ma-miracles, udzinga livi laNkulunkulu. Actually, ungaze understand livi ungakhona ku-demonstrate amandla kaNkulunkulu.
ungazi understand live ungakhona kuyathi iwill yaNkulunkulu, ungakhona ku-operate naNkulunkulu, ungakhona kusebenza naNkulunkulu. Lesa sikhathi ngisakhula spiritually, ngisakhula ngisase-process, ngisakhula spiritually, ngingasangayi-understand kahle iBhayibheli, kuningi lokhu bengine-limit kukho. Ngifunze ukuthi ungaba na less information awu experience much emhlabeni. Even naku kingdom yaNkulunkulu mawuna less information u-experience less. Ukuze experience much kufuna ube na much, not less. So funza kuba ngile Christian le itinikela etuke live. Wafunza live uyokhula mentally, uyokhula spiritually. Asikho simo lesi-overcome because lapho sewunelive uyofika simo ukhone ukusi-overcome, uyokhona ukuresponda better and wiser kuleso simo leso. Into lekufuna le umuntu ucina ngelive hayi ngemandla kaNkulunkulu. Umuntu mature ngelive hayi ngemandla kaNkulunkulu. Umuntu khona kusebenzisa igift yakhe in a godly way ngenxa yelive. So live li foundation yakonke kwakamoya nalokuphysical. Wathola live lo mhlaba utokhona ku-govern, lo mhlaba utokhona ku-manager, utoyati will yaNkulunkulu uto-operate perfect and better. I hope this message will transform your life. Thank you so much. Bye-bye.